Рахмет. Ғафу итегіз. Сіз оқылаттан болғаш профессор Фатхетдинов түгілмі? Нұршыннан нәрсе болған ол? Сәлмесіз. Сеанс башланды ма? Башланды олды. 15 минут бар айында қазір. Біздің де соңлап шықтым әлі. Біз қорыйда, неотложка, инвалид қалаларға билетні бұшқа таратқансыз. Бірсі күтіп ята қорап қырылмассыз мекен? Давай. Әрбірсін қабыл өтәз. Біздің үшін бұл проблема түгіл. Алып шығыз, қараңыз. Оппа! Ауыр өзі тағын. Міне. Allah. Önüm bu pasient min davrudan uzgan ahırı. Minin gene küşütmez. Nerse bulgan? Профессор, бұл 30 ел шушынды халде ята дилер. Неше yıl? 30. Мәртке кеткен. Mert'e gitken. Әйе. Мен отырда ешіткенім бар, ләкин әлі менің практикада мындай кішін давалағаным жоқ. Нәрсегіне берейм екен, ненде дару берейм екен де, нендегіне дозы керек екен қазір мыңа. 89 жылда менің бір бүтін халыққа да ұқшаған бір дару бар еді. Білмеймін, ол даруның файдасы тейді ме екен, халыққа жоқ ме екен, анысын білмеймін, но зияны тимеген деп еттілер енді. Шушыдарын беріп қарасам. Профессор, бәлки халатыңызды салырсыз. Давай. Yarlarına koyup da yılığa Yeşillendi kini yala Ursal tavda köksele duman Elle şuna muğlana Utavaylar kütezeyler Sularında yüz almayayım Hey! Ursal tavda parlar yavgan Para mini tüz almayayım Utavaylar kütezeyler Sularında yüz almayayım Hey! Ursal tavda parlar yavgan Para mindi tüz almayayım Nedir var? Allah'a şükür. Yaşlat günler küydürse Yağmurda kalıp şılan Ursal tavda para vurman Kersem şıgalmam sıman Utavaylar kütezeyler Sularında yüz almayayım Hey! Ursal tavda parlar yavgan Para mindi tüz almayayım Utavaylar kütezeyler Sularında yüz almayayım Hey! Ursal tavda parlar yavgan Para mindi tüz almayayım Cemaat görüp durasız, benim direk küçültmeyi. Zinahar buluşuruz, parap durup, keşi uturmayık. Üzümüzün tatar beyt, hanım birisi de kadirli. Yerden birike zinahar işi. Gözler gidip düsüler türlü Altın güzel koydular Ursal tavını sarı sargan Elle şuna koyduram Utavaylar kütezeyler Sularında yüz almayayım Ursal tavda parlar yavgan Baraminde tüz almayayım Utavaylar kütezeyler Sularında yüz almayayım Ursal tavda parlar yavgan Baraminde tüz almayayım Ursal tavda parlar yavgan Baraminde tüz almayayım Baran indi tüz almayayım Baran indi tüz almayayım Rahmet! Yerden mi istedi bit? Allah'ın rahmeti. Профессор, не işleyimiz? Dişimiz değil. Sınav hattını kütemiz.
Bilgenim bir 2-3 minuttan kişi bula bu. Ağa, rahmat professor. Neysen sağ ol. Rahmat.